Evo, već smo danas imali prilike čuti, danas ćemo izglasavati proračun, pa je moje prvo pitanje upućeno na temu koja je striktno vezana uz proračun. U kojoj smo trenutno fazi sa povratom sredstava vezanih za JPP, s obzirom da nam sad već dolazi 2020. godina, da li to možemo očekivati da će se to možda kroz 2020. godinu napokon vratiti Varaždinskoj županiji ili ćemo čekati izbornu 2021. godinu da se neko s tim može hvalisati? JPP, šta da vam odgovorim, ne? Mislim, stvari su potpuno jasne. Imamo prvostepene presude, imamo rast tog iznosa na već evo 50 milijuna kuna. To je, ne znam koliko je to zatezna kamata, do 7%, nemam pojma. Klaudija, koliko je zatezna kamata? 7 milijuna. Ne, ali koliko je posto? 7%. No? Dakle, vi sami znate da danas više u bankama odete pa nosite novce pa ne budete dobili 1%. Niko vam ne da, nikad oročite više od 2, ne? Mislim. Dakle, mi uzimamo kredite između 0 i 1%, 1,5%, preko 2 ne plaćamo, ne? Ako nam neko je dužan novce i mora nam plaćati kamate od 7%, čujete, u suštini mi smo njemu zahvalni, ne? Ali to su sve novci građana ove zemlje, to je štetno, to je pitanje ko će za to odgovarati, to je direktno ministrica Divjak. Ja se nadam da će cijela priča jednom i završiti, ne? Jednom će, sigurno, ne? Već čekamo jedno 6, 7, 8 mjeseci nakon one prve nepravomoćne, ne? Sad će polako i godinu dana, ne? Naše ministarstvo pravosuđa se hvali da je ubrzalo procese. Očekujemo sljedećih nekoliko mjeseci konačno da sudovi natjeraju Vladu da nam počne plaćati naš novac. Evo, to vam je o JPP-u. Oni ne žele. Ponovno ne žele. Ponovno je HNS spriječio Vladu da to plati. Vlada je htjela platiti. Tu ne krivim HDZ. Krivim ga zato jer ne potegne za uši HNS, ne, ali to je drugo, ne? Međutim, Vlada je htjela, ja sam s Marićem razgovarao, Marić je rekao da nema nikakvih problema da to isplati. Odmah. Dakle, ministar financija je rekao da nema nikakvih problema, ne? Ali mu ne daju, ne? Šta sad? Šta da ja radim, ne? HNS ne da se plati dug države ovoj županiji.